नमस्कार सुप्रभात ओडिशा। आज फेब्रुआरी 6 तारिख शनिवार। आज 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानकु शेयर करी। भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक निश्चय करेंगे। सांग साथी को जनवाई वीडियो को शेयर करंतु। नंबर 1 पाकिस्तान रे आउ एक सर्जिकल स्ट्राइक होईची। एथर अमेरिका कि भारत नुहे ईरान पाकिस्तान उपरे आक्रमण करिछि। सूचना अनुसार ईरान पाकिस्तान उपरे आक्रमण करी निजर 2 सैनिकों को उद्धार करिछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार ईरान मंगलवार राति रे पाकिस्तान रे प्रवेश करी एहार सैनिक मानक उद्धार करी बहु आतंकवादी को हत्या करिछि बोली जणा पड़िछि। ईरान रो गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार एही ऑपरेशन रे पाकिस्तान रो किछि सुरक्षा बाहिनी को मृत्यु होईछि। नंबर 2 विवाह को 2 मास न पूरण बेकरे रसी लगाई झुली पड़े युवक। पेशारे से जड़े सफ्टवेयर इंजीनियर। विलंबित राति रे परिवार लोके शोइथिला बेले इंजीनियर युवक एभली चरम निष्पत्ति नहीं। से कहीं आत्महत्या कला ताहा वर्तमान पर्यंत अस्पष्ट। घरर भेंडिया पुआ को हराई परिवार लोके दुखरे भांगी पड़ती। जड़े सरल और शांत स्वभावर युवक कहीं आत्महत्या कले ताहाको नहीं स्थानीय अंचल रे चर्चा जोर धरी। सूचना योग्य जे मृतक हेले जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉकर मंगलपुर गाँवर प्रशांत राय पुओ जितिन राय। नंबर 3 कोरोना भाइरस महामारी एवं भी पाकिस्तान रे प्रकोप करुछि। परिस्थितिर मुकाबला लगी चीन सिनोफार्म पाकिस्तान को कोरोना टीका देछि। तेबे यह 60 वर्ष बयसरू ऊर्ध्व वयस्कों लगी उपयोगी होउनथिबा कहिछि पाकिस्तान। चीन टीकार पाकिस्तान देश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम हाथ को नहीं। प्रथम दिन टीकाकरण पर पाक प्रधानमंत्री स्वतंत्र स्वास्थ्य सहायक यह कहते। सिनोफार्म वैक्सीन अधनियुत डोज टीका सोमवार दिन पाकिस्तान रे पहुंची। देश में टीकाकरण कार्यक्रम पूर्व एक्सपर्ट कमिटी यार तथ्य समीक्षा करी टीका केवल 18 ରୁ 60 वर्ष वयस्कों उपयोगी बोली जानिबाकु पाइथिले स्वतंत्र स्वास्थ्य सहायक डाक्तर फैसल सुल्तान। एणु एक्सपर्ट कमिटी देशर 60 वर्ष वयस्कों यह टीका न देबाकु स्पष्ट निर्देश देइछंती। नंबर 4 विश्व स्वास्थ्य संगठन वेबसाइट रे भारत तथा जम्मू काश्मीर और लद्दाखर त्रुटिपूर्ण नक्शा प्रदर्शन करिछि। भारत मानचित्र रे एही 2 केंद्र शासित अंचल को भिन्न रंग रे चिह्नित करिछि। याकु नहीं भारत आपत्ति उठाइबा परे हु कर्तृपक्ष स्पष्टीकरण स्वरूप निजस्व पोर्टाल रे एक डिस्क्लेमर जारी करिसंती। राज्यसभा रे एही सूचना देइसंती वैदेशिक विभाग राष्ट्रमंत्री बी मुरलीधरन। भारतर प्रतिवाद परे हु जेनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन को वेबसाइट रे डिस्क्लेमर जारी होइथिबार सूचना देइसंती। मानचित्र रे दर्शाଯାଇଥିବା चिन्ह बा रंग को देशर सीमा भावे उपस्थापित करा जाय नथिबा एथिरे कहा जायछि। नंबर 5 मालकानगिरी जिला चित्रकोंडा स्वाभिमान अंचलर 2टी पंचायत जोड़म्ब और पणसपुट पंचायत रे 12टी ग्रामर 85 परिवार माओवादी भୟରେ एवं कामधंदा अभाव भिटामाटी छाड़ी। गत 2 दिन है सेमाने चित्रकोंडा राजलकोंडा निकटस्थ बड़ फार्म पाख जंगल में अस्थायी भाव में जरी बांधि रही। उक्त सरकारी जमी रे राजलकोंडा ग्रामवासी आगरू चाषबास करथिले। उक्त जमी रे सेमाने आसी रहिथिबारु राजलकोंडा ग्रामवासी चित्रकोंडा तहसीलदार टी पद्मनाभन को लिखित भाव जणाइथिले। खबर पाई लोकंक समस्या बुझिबा सह सेमानंकु थैथान करिबा पई तहसीलदार टी पद्मनाभ दुरा एवं पुलिस प्रशासन पहुंची। विस्थापित ग्रामवासी सह तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन मध्य आलोचना जारी रही। नंबर 6 जदि जनक पाखरे अर्थबल अच्छी ताहेले से सहजरे निजर किसी शौक पूरण करि पारिबो। एमिति जणे व्यक्ति अछंती जे निजर शौक पूरण करिबा पई निज मथारे बहुमूल्य हीरा बा डायमंडर पियर्सिंग कराइछंती। सही व्यक्ति जनक हेउछंती अमेरिका रापर लिल बर्जिबट। हेले एही रापरंक प्रकृत नाम हेउछि सिमेरा बाइसिल वुड्स। बट निकटरे सोशल मीडिया रे निजर फोटो और वीडियो पोस्ट करिसंती जेउथिरे देखिबाकू मिलिछि जे से निज मथारे 11 क्यारेटर बहुमूल्य गोलापी हीरा लगाइछंती। एही हीरार मूल्य $24 मिलियन अर्थात भारतीय मुद्रा अनुसार यार दाम 174 कोटी 69,84,000 हेबो। नंबर 7 आज हेउछि कृषक आंदोलन 73तम दिन। आज जातीय राजपथ एवं राज्य राजपथ चकाजाम करने को घोषणा करा जायछि। कृषक माने मध्याह्न 12 टारू अपराह्न 3टा पर्यंत
ଚକାଜାମର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚକାଜାମ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଜାମ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 6 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କୃଷକ ସଂଘର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚକାଜାମ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8 ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ମେ 3ରୁ 12 ଯାଏଁ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମେ 3ରୁ 15 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 100 ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଏପ୍ରିଲ 24 ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 8ରୁ ଏପ୍ରିଲ 28 ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ନମ୍ବର 9 ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଶାଗୁଣାବସା ଅଞ୍ଚଳର ମଇଳା ଖାଦାନ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାରିପଦା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଛାତ୍ର ଜଣକ ବାରିପଦା ସହରର ବଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତମ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 10 ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଅପମାନସୂଚକ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିବା ଜଣେ 43 ବର୍ଷୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୋତେ 5 କୋଟି ଦେଲେ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ପୁଡୁଚେରୀର ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସତ୍ୟାସତ୍ୟା ନାଁରେ ଫେସବୁକରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରି ମାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଜଣେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟାନନ୍ଦମ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନମ୍ବର 11 ରମାଦେବୀ ଛାତ୍ରୀ ଝରାଫୁଲ ନାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିବା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ଆଜି ଜେଲକୁ ଫେରିଛି। ତେବେ ଏହି 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୋଲିସ ତାଠାରୁ କି ସୁରାକ ପାଇଛି ତାହାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବା ପରେ କାଲି ସକାଳ 9:30 ସମୟରେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ରାକେଶକୁ କୁଆଖିଆ ଥାନାରୁ ଆଣିଥିଲା। ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରାକେଶଙ୍କୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନାମ ମୁନିବ ଅହମ୍ମଦ ସୋଫି। ତାର ଘର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଜବେହେଡ଼ାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ମୁନିବ ମହମ୍ମଦ ସୋଫି ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ୱାଲେଦ ଭାଇ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଆଇଇଡି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ୱାଲେଦଙ୍କୁ କୁଲଗ୍ରାମ ପୋଲିସ ନିହତ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ପିଲା ଚୋରି ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳିକାକୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳିକାକୁ ଧରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ମେଡିକାଲରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଉକ୍ତ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିନଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ମେଡିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କର୍ମଚାରୀ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଦଳ। ଅଧିନାୟକ ଜୋ ରୁଟ୍ଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 3 ୱିକେଟ ହରାଇ 263 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ସଫଳ ବୋଲର ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜୋ ରୁଟ୍ ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଲୟ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶୀତଲହରୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶୀତଲହରୀର ପ୍ରଭାବ କମିବାକୁ ଲାଗିବ।
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବ।